İskandiyar Şimdi şapar kumazda bedinler Kavkazir iskanın insan Yavaş yavaş adanla bilirler Şirin kapar okuzmasam masam Buna kurdi tatla kadar yok edin Çubar oğa savun kalı edin Zişat haber ölür yer olmayan Atırlar gözden soğuk yavur zehir Asla duatsız İsrail insan ya Sullah hayran ya Sullah hayran ya Bungalayı da sazan kılyan Gatfarin manyan Bundrikistan. Ассаламу алейкум всем нашим слушателям. Напоминаем всем, что 20 ноября мы будем в городе Ростов, 21 ноября город Краснодар, 22 ноября город Ставрополь. Дорогие слушатели, ждем вас каждого. Будет просто прекрасно, будут подарки, призы, как всегда. Ну, вы знаете, как у нас концерты проходят, поэтому приходите. İskandiyar Şimdi şapar kumazda bedinler Kavkazir iskanın insan Yavaş yavaş adanla bilirler Şirin kapar okuzmasam masam Buna kurdi tatla kadar yok edin Çubar oğa savun kalı edin Zişat haber ölür yer olmayan Atırlar gözden soğuk yavur zehir Asla duatsız İsrail insan ya Sullah hayran ya Sullah hayran ya